Ebi byaba Harozera Hotel rukushangwa mu Kihinde rwa Kabengo Southern Division rukunjira municipality Magara Rosias chairman wa PFF hawa district ya rukunjire no yarangira engenda rwa heji Sitamemo rukunjire district itwabanya rukunjire twinabanyadini twinabashubuzi twinabakwemboze ihanga ryona twarangira Dr. Kizza Besigye uzakora twepani yo kwese baba president wa People's Front for Freedom. Yayongera yagira ngo amateka ga Uganda nagaho mugisha kwanditsa umuntu wabo no byakuba ryo mu Kihome kandi na rugayo ayesimba. Constitution ya Uganda umuntu kumhandisa rikahe dukomeze twamatsa mu Kihome zigumwe kabiri. Irakariya abantu yamara kuyimuka ikaya tuyenda nanka bamuhandika kandi bakumhandika iteka ndiragiye bamure kuri Honorable Mugume Roland Akajinda wabiriho munyeshingiro wa rukunjira municipality yagira ngo tandikane sande rukweja na kesharingo ko kurekurwa kwa Dr. Kizza Besigye abo kubatayine mushango kandi atarukweja kumureka kugwa mu Kihome ngo no kuzakwija ko tandikana ro bakashata kufera aha streets turiyo ntwereke Siyoni ngo Besigye akozere buri cyumwe nekiro kubazika ngwihange reka nunuka konka abantu ba government ya yanga gukora mbweno bunobwiri ubwo kuza street yaba tugwaho tukagwaho yaba tukira tukakira konka tukareba ngo Dr. Besigye tiyafera zirawe haro mwebembezo warwaye nabwa kubahitara haro mwebembezo warafire we Honorable Beto bamukwasa muzanira wabiriho munyeshingiro kazi wa rukunjire district yashaba kushabira abari kubonabona nk'abaryo mbahome ahabwe byo butegeki n'amabanja kandi no kwatanisa kwika businguzi kuyaho emberejo Honorable Roland kandi chairperson wa PFF aba Western Region abo kugira ukena twitababuse abo kibinakisiya twene kitutaye kandi tukusima bahanga tunjere tumutera umugabura kandi Mugarura Rosias chairman wa PFF awa district ya rukunjiri yarangira kesharingo orwa kashatu kwereko kushasha kwabo ahabo komwa kwa Dr. Kizza Besigye Chimara tunamere cyarujeje cyatugasira mureke tugambe kunage ngo municipality mwebare kwijana bakunje district abija tutandiko rugambo urwakasha tunarangira twakataka tuza street tuja office zero kunyuma town tuchaye tudimani yo kurekora kwa Dr. Besigye na Dr. Nabandi Honest Shemerirwe umuhwezi wa Dr. Kizza Besigye ahabwa chairman PFF rukunjiri yashaba okwimukana mani bakasasirana kandi bakakwatanisa mpaka kwika ahabusinguzi twera tugira mani tukwe omukibine cy'isya ecyatanduka twera tugira mani twera tuyumukire hamwe twera tusasirane twera tukorere hamwe rero byone birabene murugamu twera twabantu babasinguzi Simire chingoro hanga Makuraga Gashakwa Robert Mugabe